Ayi nangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha. Yes, sikuyabanda namuhla lobusika lobusiyekibo ngathi buzobanda kakhulu. Ngivele ngabona manje kusese-early ukuthi umuntu kumele azitholele isitufuza sakho ngiyobulawa kuqeda ukuponi ngeheat. Yewe kubanda ngakhona ungafunga ukuthi sisefrijini yasemoshari. Yes, sengikhumbula ngomunyaka esikoleni ngizofeyinta baqabanga ukuthi ngishonile bangimikise emoshari. Yabo kube akusilo shading ngabe aningazi nomshana nimazi. Ngabe kudala umuntu washona wabayidlozi li-210. Phela guys lapha kwayenzeka istory yong. Yes, sesilo shading ngiyayibonga till namuhla. Kusho ukuthi vele igezi yasuka yahamba basangifake lapha efrijini. Lucky enough nale generator yabo ye-backup iphelelwe ipetrol avela amafriji wasala wa-defrost umuntu wasinda kanjalo. Ngathi yazi nathi ngibilisa amanzi fast lapha ngizokhona ushaya icup mashisa ngifudumale fast. Ayi mara guys kubalulekile ukuthi sibe namabhijama pheka amayise sivuka ngamabhantshi kuba umuntu bekanegawuni ngabe mayoziphuthelile uzwa fresh. Ngasho ngiyobamba izinkukhu zakamagogo ngebreakfast fast lapha. The way kubanda ngakhona namuhla kube bekuya ngami lombila lona bengizokufudumeza ukuthi at least nazo izinkukhu zigwinye something echisayo. Mara izulu elingakalibuyapi madoda ubusika sebungene kangaka phela lizosibangela ikukhukhula. Ngithiza mangithi ngena ku-Facebook lapha ngabona omunye umuzi sowile nokuwa awabasiduze madoda sibawanirhelebhe ngapha. I think it's somewhere around kwaNdebele cause le post lena bayiposte kule page lelibhala ukuthi kwaMhlanga 24/7 news. Hayi le mvula isalihamba mani ihluleke kunehlobo lana khona abantu batshalile bayidinga izona manje sekumakhaza kangaka. Mangithi xa nase ezinye izinkukhu zakamagogo lana zihamba khona zihamba estradini. Ayi lezi nkukhu lezi zizongibangela inkinga pheka maye naleveni cishe yazitshayisa. Ngapha ziyothi mazifika zithole nebreakfast iphelile bese zingibona ngathi ngumuntu osinayo. Ayi mara mina ngisayingena uhambile uhambe nethumbu lakhe ngathi yazi nathi nami ngiyozenzela ibreakfast fast. Ayi ngasho ngikhipha isinkwa lapha. Ngasho ngivula ifridge mangithi ngiyabheka lapha xana irama necheese ngathi danko athi vele ngiyenze kona. Ngakhumbula ukuthi konje lapha ekhabetheni kunomfazi akatsegeleke ngathi yazi na ke ngimthathe ngimuzwe ukuthi umnandi na yini lena ehlanyisa utsegeleke kangaka. Dala ngagcina ukudla isinkwa nerama yo ngavele ngakhumbula emaplazini savakasha kakhulu ngoDisemba. Phela emaplazini everyday ekseni mawuvuka uphuza itiya udla nesinkwa and hayi noma isiphi isinkwa lesa sesipaba bumgamulo wakhona niyawazi ukuthi umnandi kangakanani. Yazi I just realize ukuthi kahle indlala ayikho emaplazini indlala iselokishini. Phela emaplazini ekseni manivuka niphuza isinkwa netiya ngabo 12 kuphekiwe ipapa kuyadliwa futhi kuphinde kuphuziwe itiya nesinkwa ngabo 4 futhi kuphinde kuphekwe futhi ebusuku kudliwe. Elokishini ayikho-ke lena yokuthi uzodla kaningi kangaka kudliwa kayi-2 then isitshayi nakhona lokhu bulawa mani udlulisa unandi wadesha ngamaqanda bomasinini wadesha ngesinkwa. And the one thing I've realized ngabantu basemaplazini shemba nenhliziyo yahle when it comes to food angeke badle phambi kwakho and nanoma ungathola sebaqedile ukudla bazokuphakela bathi hey ufike thina sesicedile ukudla naku ukudla. Manje lokishini adlalwa-ke bakuncisha pala ukudla uzagcina ngokukudla ngephunga uthi uhlezi nabantu oyi-1 asukuma ekhishini baba uzitshela ukuthi mhlawumbe uyophuza amanzi kanti uyodla makabuya hlala phansi kusukuma lo nomunye nayo uyodla mababuya lana ubona abantu bablenka umlomo leso sikhathi bablenka amafutha evorce wena kunini kubulala ngetlanka. Yes so vele mawuhlala elokishini zifundisa ukuthi unga-overvisit 1 hour is enough. Hamba guys abantu abafuni ngokudla kwabo abasakhona ukuchisa impepho zabo lapha cause wena lokhu uhlezi nje kahle guys isiphi isikhathi esi-enough sokuthi umuntu avakashe how many hours how many minutes ake nichaze la. Ayi mshana uyanukelela yong lokhu ahambe lokhu amangibeka amanzi mara ngithize masesengidla washwavumbu. Abantu abafana nomshana-ke kumele sibancishe ukudla cause masibhizi senza ukudla they are nowhere to be found masesesidla bavele sebavumbu. Namuhla ngimupha kokugcina-ke ukudla ngakakusebenzelanga nakhona sengimane ngiyamzama nje phela kudala ningibuza ngayo nithi kanti umshana uphi wayangasaveli kuma-vlog namuhla ngidicayile ukuthi yazini ake ngimveze shem. Hey ngikhona angakhambi ngizonibona ngisathatha ibreak yebo. Uyabona lo nofundisa umshana iTikTok guys ungibulele everyday uhlala eza nefoni yakhe babathi faka umayume la cabanga umuntu ofuna ubukela ama-vlog. Hayi shem ngivelelwe. Manje khohlwani-ke guys akekho umuntu ongicompliment njengomshana wami alishoni ilanga ngakangitshelanga ukuthi muhle malume ne ashem umshana wami ungenza ngifile special every day. Muhle malume muhle malume so mangithi xa ezinyaweni nangumshana ufaka ama-Q-Tex moslana ngathi nginenkinga eshasha nangoko phela umshana-ke sekadlalele enye team. Ayi mara ngizawuthini inkosi yami mara sengiyazi ukuthi ngiyosave imali phela impahla zamantombazana zichiphile ngiyazi ukuthi njenge-birthday yakhe mangine-350 angimthengela i-full set fast bese sengiqedile ukudla lapha. Ayi kwangihlula ngathi yazini nathi ngibambe i-pitbull lapha ngesinkwa yazi nje izakuqaka ukhona kuyinikeza ukudla kahle emlomeni kuyisele phansi bese ngikhane kudla kahle chaza ukudla mase kunenhlabathi hawu ngithisa mangithi xa ngabona union
number 7 lapha ngakhumbula ukuthi konje lana endlini sinestofu angazi why isikhala ngamakhaza kangaki kubeni siphethe union number 7 mara lokubasa le stofu lesi kusho kona ukuthi sizabe sidlala ngedanger ngapha kulomkhukhu lo ihazard yodwa into egqwile ngapha amahasa khona mawuthutubheka le emuva isiphithiphithi nje kahle kahle mangabe khulunywa ngeground lamagundwana abasho ngapha nangapha ne-econ yami lokhu ihlezi lana muda amagundwana sewayedlila izintamba ngibona ukuthi isasebenza na mara umuntu okumele afule ngapha amagundwana mara guys wala malanga kantanjani bheka ligubhile la ungasho ukuthi ligubhelini dololo next guys ngicela umuntu onegata ngiboleke ngilivalile ngapha at least 3 days nyana mara lamagundwana agijima ngapastor ongakhulu nginesho ukuthi negata inalolo ngasho ukuthi hawa mfowethu ngiyaqolisa mina ngeke ngikhona nambonaka ngisho guys uqalile uyabona ukuthi yabantu izulu liyana mara uphuma ngezinyawo lo mntwana lona kezwa shem noma ngimfaka ku vlog bye ngisala ngiyamkhansela kanjalo kukumanje ngimveze ngeparole yena sekamusha imithetho yeparole niyazibona-ke guys izinto engingazifuni athi ngisale vele ngimvalele isafety ahlala ngalendlini yena ngiyakhumbula mos ukuthi no last ngibuye othengela i-pitbull izinto ezikhala kahle ngadecide ukuthi yazini athi ngiliyenzele ukudla lapha fast nalo libe grand phela kuyabanda namuhla mina mangiceda ukupha i-pitbull ngiyolala vele ngiyovuka the day bathi izulu alisekho uyabona le sauce lena engiyithengile ngathi mnandi yes nje ni-packaging yakhona iproper uyabona ukuthi lena mos uma ungayithele ama-chipsini ngawa enjoy